ام بجن سر خیره به کردیا ویجی گلکی زلال و تفهم کرنه مجبور مسنویا وک مولانا جلال الدین رومی وصل نوارو که کسب چوچیک جی حاضر کر که چت بجه کتاب چواتی چاپ کرنه ام هفدرات ما چاپ کرد. شارەداریya bajarê mezin a Konyayê Mesneviya Mevlana bi gelek zimanan çap kir. Di nav wan zimanan de Kurdî jî heye. Wergera Kurdiya Mesneviyê Mala Ahmed Şerefxanî edîtoriya wê jî Muhammed Ali Orak kiriye. Berhem bi destê Yusuf Odham û Usame Kafî hatiye latînîze kirin. Mesneviya Mevlana bi 6 cildan hat çap kirin. Berhem ji destnivîsa taybet arşêxê dergeha Mevlana û mebûsê berê Weled Çelebi İzgudak hat wergerandin. Koordinatoriya weşana Berhemê bi destê Mücahit Sami Küçük Tığlı hatiye kirin. Pirtûk Mesnevî Nivîskar Mevlana Celaleddînê Rûmî Werger Mala Ahmed Şerefxanî Weşanxane Konya kitapçısı Şaredariya Bajarê mezin a Konyayê